people je tongai jotona angkoyo 14 तारिख खाना सासा tongai 14 तारिख October 2023 o khumlungo kaisa tini North East base kisisa chung kuno party kiba kuno obo ongmaniya chung Tripura mothano oro chung tabo undertake khlaitongkha je arawo Honorable Chief Minister Meghalaya contract changma bo phainai tai bini party ni koijon bo phaimano tai bini ba Meghalaya ni baire puno koijon MLA bo tongo bini brau puno phaide phainai siya kintu asa khlayo bo saisung baile phayongnai bale hambai phainai 14 tarikho khumlungni motor stand birat jonojomai tingnai Tipramothani Meghalayani Chief Minister Borongnang Conrad Sangma Chini Constitutional Solutions Statehood kabangma demand no support klainan bagi bo phai tongo ebong mo jonoshoban bisingti jeng central government no chini message marane we are all united ebong Tipramothani greater Tipraland no shesko omoheke chobao nokhor lai जों जदि फुलुक मानि एके चिनि मानथाय जों मानग्ला बिनि बागै हास्तिनि जत्त ताकुपि बुकुक संनां कबगनाय 14 तारिखनि सालो खुमलुं मोटर स्टैंड फायै सालनि एकताम फुरु अ जनसभाव मानजागै जों चिनि यूनिटीनि शक्तिनो जों फुनुनान बागै जतनो फायबाय जादि अमनानि कबगमु and we have to make it a grand success thank you Jotono khulumkha phainai 14 tarik October chini kaisa khumulung motor stand of public rally ngai Greater Tipraland demand no tei hani bangui amsaini sara Tripura ni joto amsaini lokurok chini Greater Tipraland demand no chung khorang thansa khlai sanglai ni bagui nirok jotono 14 tarik October ro khumulungo phai manjak phainani bagui kobokjak hambai joto takute bukuk sono buskang 14 tarik Oktober 2023 Tipramothani kaisa mega mass gathering ऐतिहासिक mega mass gathering nani thangi tongo oro wo mega mass gathering o phai manjak nai chini habu bagra koksanai aboni bade bo chini oro wo Meghalayani mukhyamantri Conrad Sangma bo phai manjak painai bobo chini o hani bagai tai dofani bagai tai chini Greater Tipraland ni bagai bo kokosarnai joto taku bukuno o ऐतिहासिक mega mass gathering of phai nani bagai kobogo obong khasini Greater Tipraland ekab alada rajyo hinani bagai nai chini alada rajyo nango aboni bagai joto taku bukukno o mega mass gathering of phai manjak nani bagai kobogo joto taku bukukno kokosarmung ya parino ang oron ko taka hambai joto buskang ni 14 tarik kotor lukuthum panda khumulung ni chini motor stand ni noklawo all lukuthum panda o Greater Tipraland no sanani bagai jotto chini Tipramotha YTF TWF ni jotto khapurjana bobagrana khapurjana no kabang khai phaina bagai ang lukurono kojawo adino chini hastewo fatar hasteni Chief Minister go phainai tai chini bubagra jungno tamo sapaino abo bodoro khana paibena bagai no khabai khobai keno angko jaw hambai 14 October Tipramotha party ni kaisa kotor lukum pandang na thang tongo kaisa kotor mareli khumlung motor stand tai nungkai ekta nisini chengjang o program onang media ni bisingte joto lukurungno joto senkra jugongno tai jesini active warriors bubagarno logiri tongnai sara tirban joto lukurungna orelio phai olukun pandao phai majakun bagai koi hambai jotono khulumbai kya puilana ching joto hasini lukurungno khakaham ti jobani sibai ke khulumya parharo phainai 14 tarikho khumulung ni je motor stand no chini bubagrani khorang bai rijak te joto lukuroni thamja khorang bai जों
14 tarik kaisa lukutum kotor pandangai tipra mothabai loajija te o pandao chini bubagrani je thanchani khorang yasage joto lukurno khabaksa phanbaksa ke o pandao phaiman jabone koihoro tai o pandan bisite chung chini tipra saramni je mante shoktene chung manan bagi je thanchani khorangna chung krak khlaine bagi hasini joto lukurno naro khabaksa phanbaksa phale jadi te kaham kunge phai chini bubagra thanchani khorang yasage chung salsa palke salongna bagi o jorana rilai jadi hamba खुलुमबाय खे फाइनाय 14 तारिख अक्टोबर कत लुककथमुं पान्दा मेगा मास रैली अबकुबुनि गैदरिंग हाया ओ गैदरिंग कतर कखनानाय चिन्ति प्रासरक यगनानि नति बुबाग्रा चिनिति प्रासरनि बसकांगो कक सानाय आबागै जत ति प्रासरकनो खुमुलुंनि मेगा मास रैली ओ फाइमानजा फाइनान बागै जों गबगो नेशनल लेवल मीडिया फाइनाय फातार हास्टेनि मंत्री अक्रारक फाइनाय तै चिनी ओ गैदरिंग चिनी सानमुंनो बरक बाहायनो खरां रिफाइनाय हामबाय जत लुकुरकनो कयनाय फाइनाय खुमुलुंग 14 तारिख चिनी मास गैदरिंग ओ मास गैदरिंग का चिनी पासन सभा परमानेंट सॉल्यूशन चिनी केदा देपालनि सभा जत लुकुरकनो खुमुलुंग 14 तारिख फाइमानजना बागै जतनो खाबुखौबाय कयजागो हामबाय जत हास्टेन लुकुरकनो पैला खुलुमु याफरो चिनी फाइनाय बसकां 14 तारिख अक्टोबर खुमुलुंग चिनी मास गैदरिंग ननि थाङै दङो आं मनो सानामु सुङो चिनी लुकुरकनो चिनी अ मास गैदरिंग अब चिनी फ्यूचर सनामनानि बागै चिनी थिनां सनामनानि बागै आं लुकुरकनो हास्टेन लुकुरकनो बार बार मनि बागैनो मासावो चिनी अ जे 14 तारिखनि लुकुथुम पामदनो सक्सेस खा फुल खाइति सानान बागै जत नगो जों जेसक मानसा खरकसा खरंनिखौ अंखारै बसकानि चिनी अ 14 तारिख अबंखा चिनी ग्रेटर त्रिपुरानि मुभमेन्ट चिनी बुबाग्रानि अरिंमानि खरांनो जों जतनो हामजाक लायो जतनो खा बाक्सा खलै थानसानि मारिनो फुनुगुइ जों बसकांनि अ 14 तारिखनि सक्सेस खाइलेन फायदिनै आं लुकुरनो कयमुं रहरजौ फाइनाय 14 तारिख सिनि खुमुलुंगो कासिया कतर लुकुथुम पान्दा ओ पान्दाओ जत त्रिपुरा रकनो हाई मानदक फाइनाय लगै कयजाओ ओ जागाव जों महाराजा फाइनाय कोनो कालिंग हातार हास्तिनि मंत्री अक्रारक सफायनाय ओ जिकुवाग्रान बिसुखि सेमानका आमन बाबिनो फायदि जों थानसाखै गोसोखां 14 तारिख सालो मुलुंग बाल बाक्साखै चिनी त्रिपुरानि जे मानथाय चिनी त्रिपुरानि अधिकार नतै जे खरांखि सालाय फायदि नाम्बार खुलुमका तै चबानि चिबाया फारो जतननो ग्रेटर त्रिपुरानि बसकां तयनाय बसकांनि 14 अक्टोबर 2023 सालमारिओ त्रिपुरा मथा पार्टी बाय संजाजा कायसा कतर मालुकु थुमपान्दा संजाजाखा खुमुलुंनि सिन्डिकेट माथो ओ पान्दाओ फाइ मानजा फाइनाय जोंनो चिनि चबाओ चुबानानि बागै मेघालयनि बरम गोनां सीएम मोजां कन्डाक्ट सांमता बिन लगो बिनि कैबिनेट मिनिस्टार बुतंनाय तै मानजांनाय चिनि खासुकसा चिनि बुबाग्रा बरम गोनां महाराजा प्रदुत किसुमानिक बाहादुर देव बर्मा तै आं जत लुकुरनो कय फादि जों आ सालनि चिनि अ लुकुथुम पादना कतर जों सक्सेस खालायना जतनो खुलुमबाय क्या फाइनाय 14 तारिख अक्टोबर 2023 सालाव चिनि त्रिपुरा मथा एबा चिनि बुबाग्रानि रिंजागमा बाय कायसा कतर मा मेगा मास गैदरिंग प्रग्राम होननानै बागै थाङै दङ आबुनि बागै 14 तारिखनि सालाव आमचाइनि चिनि त्रिपुरा सानि ताइ जत त्रिपुरा मथानो हामजाकनाय बुबाग्रानो हामजाकनाय जत वारियर्स अपनो फाइनाय चिनि आ प्रग्राम नो मोजां राननानै बागै जतनो आं खाबाय खबाय कबंनारगो तामनि बेके चिनि अ बसकानि 14 तारिखनि सालाव चिनि थानसानि फाननो जों खुरुपनाय ताइ थानसानि बिसिंतै चिनि जे चबा चिनि जे मानथाय रबनो जों आदाय फाइनाय आबुनि बागै आं जतनो कबंनारगै जतनो कबंजाव हामबाय खुलुमबाय जतनो खुलुमका 14 अक्टोबर खुमुलुंगो कायसा कतर मा लुकु कुथुमं पान्दा बुबाग्रानि तुइदुल मुंबाइ खलाइजाकनानि बागै थां दङ अ लुकु कुथुमं पान्दाओ
kubuni hasteni montri okra Sri Konrad Sangma sar phayei Tripura sani dukho ni kokno sanani bagai parliament no bo phai tongo abon bagai ang khapang ni jotto takuk bukuk songno koine ni musungo 14 October kebo nokni samung rokno yakare jotto khumulung ni syndicate ground no phayei bobagrani tuidun mungni o kotorma luku kuthumung pandawa phaiman jakna bagai hambai